नमस्कार। आज हामी तपाईहरुलाई हाम्रो भारतको संविधानको बारेमा छोटकरीमा बताउन गइरहेको छु। संविधान सभाको गठन कसरी भयो, संविधान सभाको अध्यक्ष को हुनुहुन्थ्यो, प्लस संविधान बनाउनु भन्दा अगाडि के विषयमा चर्चा भयो, यस्तो हुनुपर्छ हाम्रो संविधान भनेर त्यसको विषयमा आज बताउन गइरहेको छौं। Today we are going to learn about constitutions, how the working of the Constitutions Assembly and the objective of Constitutions Assembly. Today we are going to learn about constitutions, the document containing law and rules which determine and describe the form of the government, the relationship between the citizens and the government. It is called a constitutions. Then the Constituent Assembly. The Constitutions of India was framed by the Constituent Assembly. Second, the Assembly was constituted in 1946. Number 3, the members of Constituent Assembly were indirectly elected by the members of the existing provincial assemblies. Number 4, the Constituent Assembly, following the partitions of the country in 1947, consisted of 299 members as on 31st December 1947. Number 5, of these 229 members were elected by the provincial assemblies and the rest were nominated by the ruler of the princely states. Number 6, majority of the members in the Constituent Assembly belong to the Congress Party. आज हामी संविधानको बारेमा बताउन गइरहेको छौं। संविधान सरकारको स्वरूप, नागरिक र सरकार बीचको सम्बन्ध निर्धारण र वर्णन गर्ने कानून र नियमहरू भएको दस्तावेजलाई नै संविधान भनिन्छ। अब संविधान सभा भारतको 1 नम्बर भारतको संविधान सभाद्वारा बनाएको हो र संविधान सभा भनिन्छ। सभाको गठन 1946 मा भएको थियो। संविधान सभाका सदस्यहरू अप्रत्यक्ष रूपमा विद्वान प्रान्तीय सभाका सदस्यहरूद्वारा निर्वाचित हुन्थे। देशको विभाजन पछिको संविधान सभामा 31 डिसेम्बर 1947 मा 299 सदस्यहरू थिए। यी मध्ये 229 सदस्यहरू प्रान्तीय सभाहरूद्वारा निर्वाचित भएका थिए र बाँकी रियासतका शासकहरूद्वारा मनोनित भएका थिए। संविधान सभाका अधिकांश सदस्यहरू कांग्रेस पार्टीका थिए। Now the working of the Constituent Assembly. First, the Constituent Assembly was chaired by the President of the Assembly. Dr. Rajendra Prasad was elected as the President of the Assembly. Number 2, the Assembly worked with the help of a large number of committees and subcommittees. Number 3, the committees were of 2 types. First, relating to matters concerning with producers, and second, concerning important issues. In addition, there was an advisory committee, primarily advised from outside. Number 4, the most important committee was drafting committee. Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of the drafting committee. Number 5, the task of the committee was to prepare the draft of the constitutions. Number 6, the Constituent Assembly meet for 166 days, spreads over a period of 2 years, 11 months and 18 days. संविधान सभाको गठन त भयो, अब त्यसलाई काम के प्रकारले गर्ने? 1 नम्बर संविधान सभाको अध्यक्षता सभाका अध्यक्ष डाक्टर राजेन्द्र प्रसादले गर्नुभएको थियो। 2 नम्बर सभाले ठूलो संख्यामा समिति र उपसमितिहरूको संयोगमा काम गर्थ्यो। 3 नम्बर समितिहरू 2 प्रकारका थिए। एक
प्रक्रियाहरूसँग सम्बन्धित मामिलाहरू र दूसरा महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूसँग सम्बन्धित। यसको अतिरिक्त त्यहाँ एक सल्लाहकार समिति थियो जुन मुख्यतः बाहिरबाट सल्लाह दिन्थ्यो। अब 4 नम्बर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समिति सदस्य थियो डाक्टर B.R. अम्बेडकर। मस्यौदा समितिका अध्यक्ष थिए। 5 नम्बर समितिको काम संविधानको मस्यौदा तयार गर्नु नै थियो। 6औँमा थियो संविधान सभाको बैठक लगभग 2 वर्ष 11 महिना 18 दिनको अवधिमा 166 दिसम्बरमा बनेको थियो। Now the objective of the constitutions. Objectives resolutions was passed by Jawaharlal Nehru in the sessions of the Constituent Assembly. These resolutions were some guiding principles that helped our leaders in drafting the constitutions of India. These principles were that first, the India will be an independent, sovereign and republic. Number 2, it will be a democratic country. Number 3, it will ensure all citizens of justice, equality and freedom. Number 4, it will safeguard the interests of minorities, tribes and depressed classes. Number 5, it will work for world peace and the welfare of all mankind. अब संविधानका मेन उद्देश्यहरू चाहिँ के थियो त्यसको बारेमा बताउँदैछौँ। संविधान सभाको सत्रमा जवाहरलाल नेहरूले उद्देश्य प्रस्ताव पारित गरेका थिए। यी प्रस्तावहरू केही मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू थिए जसले हाम्रा नेताहरूलाई भारतको संविधानको मसौदा तयार गर्न मद्दत गर्यो। यी सिद्धान्तहरू यस प्रकार थियो। 1 नम्बर, भारत एक स्वतन्त्र, सार्वभौम र गणतन्त्र हुनेछ। 2 नम्बर, यो एउटा लोकतान्त्रिक देश हुनेछ। यसले सबै नागरिकहरूलाई न्याय, समानता र स्वतन्त्रको सुनिश्चित गर्नेछ। 4 नम्बर, यसले अल्पसंख्यक जनजाति र उत्पीडन वर्गको हितको रक्षा गर्नेछ। 5 नम्बर, यसले विश्व शान्ति र सम्पूर्ण मानव जातिको कल्याणको लागि काम गर्नेछ।